अनीसुब तामगी लेंगाक पाइरिबा बीजेपी की लेंगाक असिना मही मसिंग हक्सेल अमदी लंबी थोंग फगतनबा अमदी सेंगतनबा अहेनबा मीटिंग थमली हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोरकली आईएसकॉम की एडिटर इन चीफ का अखनना ngarang wari sanaba amada चीफ मिनिस्टर ने फोंदोखिबदा पालिबा लेंगाक असिना पाइखलिबा स्कूल फगतनसी हाइबा मिशन असी यामनी इंप्रूव तौरकली हाइरिबा मिशन असिगी अनीसुब फेज की वना लमदम असिगी हाई स्कूल अमदी हायर सेकेंडरी स्कूल पुन्ना चहुम रोंगी बिल्डिंग संगत सागनबा थबक पाइखटपा हौरे लंबी थोंगी मतंगदा पल्लदुना स्टेट असिगी लंबी हुमद्रागा मापन पाकथोक चाउथोकनबा थौरांग तौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगा ग्रेटर इम्फाल गा समनहलिबा लंबी सिंग कंक्रीट रोड ओहनबा मरी लेनबा मिनिस्ट्री ना अयाबा पिरकपगा लोइनना अथुबा मतमदा सर्वे तौरगनी पालिबा लेंगाक असिना पाइखलिबा थबक थौरम सिंग असिगी मौंगदा अदुमक चथरबदी लाखलिबा चही मरी मंगा असिदा पालिबा लेंगाक असिना पामजबा मणिपुर अदु ओहनबा गमलगनी हाइबा थाजबा फोंदोकखि ngasi chathagi akhoi gi national highway singa mari lenaba project singa matang da haitare ngasi guwahati de chathagi da kari kari development laibibra aduga union minister gadkari na kari kari commitment pb rakpa aduga akhoi gi seida ngasi gi duna kana ba kari kari oibi ya have dugi matang do tang kari kari laibage do chora kama thali state singi paikhaliba maroina highway projects bridge kari kari mayam sigi khana nainabagi ji hana project sing nataba anuba project road sing highway sing da including khwaidagi nungai elevated highway koirengai dagina university aduga kangla dagina airport taba 25 kilometer gi elevated highway gi ama 3600 crore muki ama yauna punna koi manipur state ki 15600 crore muki koi sanction tawing sis yama choba honorable prime minister Narendra Modi ji na BJP government na north east kamaina yengi kamaina development tawi aduga particularly manipur Bikram Manipuri is the Kamina young bida Igahaba Potung Simami Mayex and Ulen Lowy. Aduna Sigi 15,600 crores Manunda Ziki elevated highway 25 kilometers Giduma Yamaruba Adagi Ekoi Impal Moirang Impal Moirang Si Philips Yamna important Sosanpur Dabase Sosanpur Gisu second phase the Yobani and Hozik Impal Sosanpur Bakujahana double lane Kata Tomato Motokoina Kana Tanga Bodagi 4 laning all in the 4 lane all the Shana no Mother 4 laning Yabira. Impal Jiri Lambi Jiri was double lane Pura Yare Adega Pobel Pire Adegi Impal Dimapur Lord Ichu Sanction Tobire what liver portions in Habatare Adegi Ukogi area Sansaki area many things altogether 15,000 around 15,600 500 to 600 Aduna Koi high bus projects in Koi land acquisition Ayamanasu elevated highway DPR CM Kopayam Loy Company in Palmorang the land acquisition Loy Company Maya Lambi Ziki Ahan Bagina double lane Lambi Samba Horani 4 laning land acquisition Torga 4 laning expansion Matang Topa Ziki in a double laning that the minor Torokana quite different Mapung Kaya Yaun Hipuna 15,600 crore guys see over money adugi machi mathakta mo CRF ki crore mudra gi hong karam jaga da kari da ta level hong sana gi proposal immediately sanction to bira me akoina mafam do pi do ngai more gi lambi du manung ga sappa lambi du yam nungai te madu cement concrete hong khache dana AIBP dagi akoi Asian Venogi International Bank dagi akoi around 3,600 crore muki greater Imphal area the concrete road kaya ba pir kare ai press makti tawdribani adu ai nang hanga poi sai adu su hayorage okay just akoi sahi ani hum jida honorable union mod minister Gadkari jina Assam daga lakna nomini ki kem tawgana notice ki damkas maina akoi CM sing mayam kaugna works minister ai maru Govinda suyang sali akoi staff mayam engineer sing kari mayam boy purga sali aduna smaina ga tawbi wasi amna akoi gi live khaba hai batare ko okay aduna I appreciate the way honorable Prime Minister Narendra Modi ji, aduga BJP ki leadership as a whole, aduga Maroina Gadkari ji, magi high Rogwang Akpa, aduna ina sai mangon de request aduga ina hangai festival ki closing da nogi daga ta unba to giza yaro ina request away. Okay. Aduma mana ai amta thare aduna nang city do nangi formal city do ingonda amtang tharo timing du yenga kai madudai dai gi nangi jigi elevated highway solution lagai ta unba ya abri yenge na ma haibi me. Okay, sangai festival
Sangai Festival ki closing list ma hoina adu masu honori aduna anyway ai masi Manipur praja mayam gi wish dagi praja mayam gi blessing dagi si development project mayam si paikat pa ngambani ai si laure ba puna mase praja mayam bu thagal li na maina hani Philips adubu akoi sir na chief minister tamani ra hujik cross toksalabani na Manipur da karamba as a leader of the akoi gi Manipur haitare karamba makal gi change ama maruina ma state focus tawraga akoi gi ngarang su tilak raj na tapiram bada akoi gi communications director na Manipur lengak si akoi gi yamna phajaba akoi gi private sector da work tawbagi mawong da yamna phajana carefully changjili haibagi adugumba speech amasu tawrami aduna akoi gi chief minister na luchingba lengak sina Manipur state da karamba makal gi ahongba karamba makal gi focus ta piraga work tawbiri haibasi ju khangjani akoi gi priority si health sector number 1 ni health sector da akoi na paikhala iba mayam su biram magani health sector da MBBS ki seat henkana mohona pa medical college henkana mohona pa district headquarters sing da 100 bedded 200 bedded henkana mohona pa adagi kind of cancer hospital henkana mohona iba adagi sing da medical college henkala iba sigi priority aman then education singarang mag akoi kaino dagi center da koi 180 crore muki proposal ma koi ngarang thagi koina adagi tharo haidana Infosys ki du oidora anata Infosys ka pe koi yojiki aina school phagaran ji se school phagaran ji na koina sanction liba education gi state da star education goza sing go training ti ko ta to basi yamna effective oi re ba aduga noine no hujik su menang na panbik ba Infosys ki su lak re na aduna masigi mathak si moi ji technically lak phagal loine na koi hujik goza hapak ka dor goza gi result haido ka dor ano go goza lo ka dor sigi loine na koi infrastructure sem da ya roi da yes exactly aduna koi gi Manipur da le ba high school jani ga mudra gumba punna secondary school kunmanga amaga tawrkanda 300 buki manungda koi hantak si second phase 175 kumba 175 kumba school ne higher secondary ne higher secondary ne masigi building mayam si sagan bagi paksa moina adagi paksa pige ana haire podagi pingarang mag ai sir lakinga da 180 crore ji high school government high school amani government higher secondary school 180 muk samgon bagi proposal ngarang karam gane okay then this health education adu amaru basi communication connectivity yes connectivity si amaru banina aduna akoi hujik lambi thongi da akoina akan bada mawong da akoina sathara iba lambi budraga mapan na koi hujik pak phok na ba tawrei ba adagi concrete road kanogi greater Imphal amadi district headquarters in concrete road thana na ba tawrei ba ya kanona aya ba pikre ministry na aya ba pikre IBB gi mo survey la ani ag sigi saliba progress the satpakanda koi Manipur se koi na pamjaba Manipur do sai mari manga si makta koi 10% yog do so 50% body cross of gune na koi admaina koi panadi mitai bu schedule tribe ki list ta chalhanna ba changsil liba khongjang ase Manipur da khak khongjang changsin duna amadi ekoi masel takna duna leibagi mahutta parliament ta pukhatna ba hona ba mathau tai haina kasam thong kendra gi MLA kasam sapam nisikanta na phongdokre mafam asi schedule tribe demand committee Manipur STDCM na mitai bu ST list ta salelu haina changsalakliba khongjang gi saruk ama oina ngasi su kasam thong kendra gi MLA sapam nisikanta gi segarot thauda babok lekai da leiba yumda thomjinduna memorandum kisin bada phongdokhibani mahak na makhata na hai Manipur gi apunba lamgi manungda tampa gi saruk asi chada tararom khaktamak oiraga चिंगी लमना चादा मरफु तरा रोमनी मसिदा ST लिस्टा चंजगे हाइबसी लमिनरबा पुरुप सिंग नमथगे हाइब नत्ते पुनः नुंसिनाना अपुनबा मणिपुर के सक्तम कंदुना लमिनगे हाइबनी मसिदा येतनरिबा सिंग असि लोइसनमा मथौ ताइ मितै पुरुप असि कुमजा लिसिंगनी कुंथ्रा गे मतुंगददी करी ओरकनी पॉपुलेशन दा करी अकाइबा लाकनी हाइबसी तंबा ngamdaba फिबमदा लैरे अदुना अथुबदा चैनरिबा सिंग असि वारुसन पुरुकलगा पुरुप सिंगसु हिंगबा ngamnaba honaba mathau tai masida kari toba yai haibadu mari lenaba singa tanana ba honage haige but land is a very big issue because koi like say I think less than 10% ngane koi valley area se 90 plus ki hill recha kare somewhere we are born here koi son of the soil ni I deserve to enjoy every bit and every square inch of this land and khanjawani there may be other issues but this is how I feel aduna somehow therefore I support this movement because it's about equality we are not trying to me atopa pull down to bunate
तौजगे हाइबनेबा मी अतई अकोई नमधगे हाइबन नतेबा अकोई लेमिनसी लिव एंड लेट लिव हाइबनी बिकॉज हौजिकी लेबा 20% पॉपुलेशन दुना 90% लैंड लबुदी आई थिंक समवेयर फेयर विद दबन खाली हिमाचल प्रदेश दी ऑलमोस्ट 100% हिल्स नतनी अदुदा लेबा जनरल कोटाई मी से लोइन लम लबोय का याबा अदु मुगी रिजर्व एरिया दो वेरी स्मॉल एरिया I know okay population की मचू इन 20% मचू 20% भी okay so guide देबा let the rest be state land or forest land and let others कोई for example हौजिक लेबा कोई population है valley की population है explore तौदो रे अदुना after what happens after 20 30 40 years मतुंगा वो से क्या नुंगाई रो येंबदा यामना नुंगाई तो पोरम लाकनी अदुना याम थुना solution of अब्राई खाली मालेंगी केथियल द चौराना लुपा करोड़ अनीगा लाख कुंथ्रा महारोंगी ओइगदबा यामलब हीरोइन नंबर 4 CDO इम्फाल ईस्ट की कांगबू अमना ngarang सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेबा मयांग खांदगी फारप ngमख्रे पुलिसना थाजबा याबा पाव अमा फंगबगी मतुंगिना हारिबा मफम असिदा मयाई का बद्रक खरा लोतना थमले हाइबा पाव फंगबगी मतुंगिना इम्फाल ईस्ट पुलिस की SP M प्रदीप अमदी एडिशनल SP KS हेरोजित की मिडियम मखादा इम्फाल ईस्ट CDO की OC KS हेनरी न लुचिंगबा नुपी पुलिस चौप टीम अमना मफम अदुदा चंगसिनदुना थीबमुगी थबक चथकी थीबहुंबा अदुदा नुपी अनि मयांग खांग विलेज दगी SK फिलाचान एलाइस आफी सही निफुमरी मपुरोइबा SK हिटलर अमदी न्यू कैनल विलेज यांगपोपी दगी ननाउ ZS एलाइस ननाउला सही कुंट्रातरेट अपोकपा निंगथम ZS ड्रग का कोनना फगपंगमखी फगलब पोलम सिंगलुना नमियोय अनि अदु मखा ताबा थबक लखोनबा सेनापति पुलिस ता क्वेश्चन नखरे हारी